kayak hok sih. Ini mungkin hok apa ya? Tahu bos signboard. Tor kena mah bung ping gitu mulai mazat main ke. Sini Naisingpara. Ni signboard ke mana ke bung. Tahu soal man ke ready ke tumse. Belum jahan ni ready bagra. Sampai ya tunggu. Ada artis bukan sih? Emergency entah apa ya? Bung satu phone jom sini retum sih. Bos wisla ya tartla ni nambah. Nah boleh kamu tahu jajan ma painting, macam ma sirim cium, no otar ma dek ma de, timoni memorial de. Torlai mi kah ma bumsya. Tumu aku, mi ketung yang bisni. Satu tum mau tenan tiyo ke itu, aro kah buat ni ke kami yang tahu. Harus nak bumsya tu ire tumu, jatuhin bawa. Kau pun main nau, kau kau sudah main nau boleh sama ya. Mainnya hilang sakit tu, aring jogging ke film sih. Maya pun nau bung sulit jauh, jadi mau kita tang jamba. Hari kena pura, awal bos tu jara ketirannya, nau bung sih pura pun nang blok angkat ini, naya tu lagi. Sudah serumpi angke. Kaya pata siri fedi siru mungkin, nang bintinya siru meyo. Bangun sih, betul bung sehat jat sekolah ni signboard de tinio, jat energias ni signboard de. Anando bazaron ni abo police station ni bung sih masih police station moropo. Tak kira bung sih tengok, nang mana anando bazar police station on po, bung sih masih abo po. Pak habung si pemasar ni saya buat kini kesan keberi tikar naik. Nang gini number apa ang description apa di naik, no kontak kiye bisa ma painting kini saya buat. Siapa ni je no sir meyo buno. No kaham kiye professional ke sir ni bun. Betul kerung si. Kebos tu no kitiran hai, nang bung si pu apa ang munai. Masih meyaki rong fufu lamot ini ke bung saya. Welcome to Naisingpara. Kanchan putu puranot. Welcome. Pin number. Welcome. 7992 72. Welcome to Naisingpara. Okay. Mungkin. Apa nak tanya korang kena welcome orang lah korang kelas. Jadi. Smart kisu ya tahu. Nah artis teruru ya melodi mon le bose. Kak kisu ya, betul bose. Nah bintiyo jesirin memori dia hak majar jesirin mang samo. Sir lamyo bintiyo. Description bin phone number itu nai. Nah ro call ke kontak kia. Timoni memorial dia biro pak sir lamyo bintiyo. Kelam ya teh eksis itu. Hari ini, wasolek kelam ya talented sih wasolek pursi le.
Lama macam ni mau buka. Like group lah dengan kawan aku. Like do subscribe do gitu ya ini deh. Ke bos tu nak kita rena, jin talian bos yang kita rau, betul betul sirla ni mas saya buat siren mah dek pak, mintiyo sirla mio, kontak yang hari tina insar, description no aru tanya muno call kemui jasa muno nela. Contohnya kakcang no naik tombol ya, bos tu na video lagi kita kakcang.